Pozdrav dragi moji gledalci, dobrodošli u novi video. Danas ćemo sastavljati jednu plastičnu maketu. Znam da na ovom kanalu radimo modele i makete od svega što bacamo, odnosno đubreta, ali sam rešio da uvedem neku novinu pa da povremeno ubacim i po neku plastičnu maketu. Bio mi je AliExpress i stigla mi je ova maketa. U pitanju je avion iz Drugog svjetskog rata, F-4U Corsair, američki naravno, a pored njega stigle su mi dve legende iz Velike Britanije, to je Spitfire i Hawker Hurricane. Evo ga ovdje. Svrha ovog videa i dva naredna koje ću praviti je da podstaknem ljude koji žele da počnu da se bave ovim hobijem, da počnu sa ovakvim maketama, zato što, bar tako piše u oglasu, da je to za 14+ godina, tako da, bar ovako kako sam ja na prvu loptu video, čini mi se da baš odgovara za to. I ujedno da se ja malo vratim u formu, pošto ja 25-6 godina sigurno nisam pravio plastične makete, pošto su same po sebi skupe. Inače, ovo nisu skupi primjerci, zato sam i rešio da krenem sa njima, zato što koštaju tu između 300 i 500 dinara sa sve shippingom. Ko naručuje preko AliExpressa zna na šta mislim, tako da uopšte nisu skupe makete, gotove su. Ja koliko sam video, čak možda neće ni trebati lepak. To je to, napravit ću jedan mali review, pa ćemo krenuti sa sastavljanjem. Dragi moji gledalci, evo sad ćemo napraviti jedan kratak review ovoga što se kupilo. Kao što sam rekao, ja nisam uopšte otvarao. Ovo će sada biti prvi put da otvaram. Kao što vidite, sam avion je crn. Pa ne sjeća se baš da sam video, možda i jesam video neki crni Corsair, ali uglavnom to je bilo neka tamna plava, vuče na crno, ali dobro. Ovako, počet ćemo dakle od stakla za kokpit, kao što vidite. Unutar se nalaze gume za točkove, ova dva su za prednje ispod krila, ovo je za zadnji točak. Delo je ok, plastika sad. Možemo i idemo dalje. Sljedeći je trup, kao što vidite. Pokušavam što bolje da vam pokažem. Pa, ima osnovne detalje kao što se da primetiti. Ima ovdje ove žljebove ili kanal, kako god hoćete, tako da pretpostavljam da se na taj način otvara kokpit aviona. Znači ima samo neke osnovne detalje, dok za razliku od njega, ovo su krila. Kao što se da primetiti, tu ima mnogo više detalja. Za razliku ovdje, evo, čisto da uporedimo, vidite i sami, ima više detalja. Ovo mi je izašlo. Ovdje koliko vidim, ovo su eksterni tenkovi za gorivo, koji su koristili saveznici da bi štitili svoje bombardere koji idu u misiji bombardovanja.
što bi se rekao, produžili im let. Kada bi naišli neprijateljski lovci, oni bi ovo odbacili i ćao. Ovdje koliko vidim je zadnji trap, gdje ide zadnji točak, ovo ne znam tačno šta je, vidjet ću kad budem koristio uputstvo. Ovdje propeler očigledno, i ovi devaj ne znam tačno šta su, ovo znam da su trapovi. Ovdje neke osovinice. Pretpostavljam da to može da se koristi da se točak uvuče unutra. Evo su delovi točkova, rakete, sedište aviona. Ova ploča verovatno ide iza pilota, to jest ovdje. Kokpit. Idemo dalje. Evo je zadnja zakrivca. Opet deo točkova. Ovo bi trebalo da ide na vrh elise. Vidi se da je to u vidu neke osovine. Motor. Ja sad ne znam tačno šta su ovi delovi. Kažem, vidjet ću na ovome planu šta znači. Ovo bi trebalo da je sve ispod krila. Isto ima lepih detalja. Osnovnih. I ovo je drugi deo kriva, sad ne znam tačno, vidjet ću na nacrtu da li ovo ide ispod ili iza. Jedino što znam da je ovo zasigurno gornji deo aviona, ovo bi trebalo da je donji. I tu inače idu i točkovi i sve ostalo. Evo i dekala. Dosta jeftino urađeni. Mislim, shodno ceni aviona ne možete nešto bolje očekivati od svega toga. Vidite, ovdje čak malo je probilo ova štampa. A inače, kako ja vidim, tu je sve nekako zasečeno. Tako da su najvjerovatnije, nego sigurno su samo lepljive. Ovo nisam siguran šta je, mislim da je možda sa češkog vazduhoplovstva. Vidjet ćemo u planu. U svakom slučaju imamo eto i dekale za lepiti. Model je tako kako jeste, sviđa mi se u ovoj crnoj boji, mada sam navikao ovaj model da bude u nekoj tamnoj varijanti plave. Sad na redu dolazi ovaj plan, gdje odmah vidim jednu malu greškicu, ovdje piše 8+, mada je u oglasu, koliko se sećam, pisalo 14+. Isto tako me ovo buni, 1.49, mada je tamo pisao 1.48. Što se toga tiče, 1.48 nije sigurno, jer imam recimo model aviona Dornier 335, koji je baš u toj razmjeri 1.48 i mnogo je veći u odnosu na ovo, mada ovdje piše 49. Neće biti teško, izmjerit ću na kraju avion kako izgleda, podeliti sa 49 i dobit ću tačnu dužinu i saznati da je to 48 ili 49, ali 48 ili 49, šta god da je, nije sigurno, više podsjeća na 1.72, koja je inače neka standardna veličina koju ljudi koji prave plastične modele koristi. Sad, imate i veće razmere, naravno imate i manje. Imate 1.144, to su manji od ovoga, 1.72, 1.48, 1.32. Za vazduhoplove i za vozila, to jest, ko nije znao, to je malo čisto neka informacija. I naravno, kod automobila imate one malečke, 1.87, 1.64, to su one male prcani, Hot Wheels i tako to, do one najpopularnije 1.43, pa onda imate malo veći, 1.36, 1.34,
ni najrasprostranjeniji 1.24 i 1.18. I ovi veći koji se koriste za RC modele 1.8, 1.10, 1.12, 1.14 i tako dalje i tako bliže. Uglavnom, ja ću ovo sastaviti tako klot, sviđa mi se zato što je crno. Ne bi dalje da dužim, to je to. Idemo dakle u sklapanje. A da, mogu da zaboravim, ostao sam ovo dužan da vam pokažem. Samo moment kako ide, da. Ovo je uputstvo, pa može se reći da je dosta ovako čitljivo, osnovno. Vidimo da ovdje nevjerovatno nego sigurno tu kreće od krila, pa onda kreće od trupa aviona i na kraju se sve to sastavlja u jednu celinu. I prije nego što počnem moram vam pokazati i ovo. Ovo bi preporučio svakome ko želi da počne da se bavi modelarstvom. Najosnovniji alat koji mu je potreban. Imate tu sečice koje se koriste da se sa ramova skidaju delovi. Imate pincetu koja se koristi za sitne delove, jer sa prstima naravno ne možete da manipulišete, ali ovo pomaže. Tu vam je naravno i ovaj štapić koji služi za šmirglanje istih, bez delova. Jer desi se, recimo na primjer da se ovdje iseče pa da ovdje stoji neki patreljak koji će možda smetati, a možda i neće prilikom sastavljanja. Zato najbolje malo šmirglati i to je to. I naravno imate ovaj nož koji isto služi za sečenje. Tako da ja sam ovo kupio pre dosta godina i mislim da je red da počnem da ga koristim. Dakle, idemo u izradu. Remember how you held me then? Now you got me reaching out. And do you see you got me falling in more times than I can get out. Down in the deep of my mind, I crawl for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, how long do I got to keep you, to keep you? Down in the deep of my mind, I call for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, trying so hard not to keep you, to keep you. More times than I can get out. Down in the deep of my mind, I crawl for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, how long do I got to keep you?
Jack it up. Dragi moji gledalci, stižemo polako, ali sigurno do kraja još jednog videa. Maketu sam završio i želim podijeliti još par informacija
i eto neka moja iskustva vezano za izradu iste. Ima, kao što sam rekao na početku, i dobrih i loših strana, a krenut ćemo polako ali sigurno jedno po jedno. Za početak, eto, rekli smo na početku videa da je maketa jeftina, što znači da je pristupačna. To je dobra stvar, naravno, za nekoga ko počinje. Nema puno delova, to je click-clack sistem. Ko ne zna šta je click-clack sistem? Click-clack sistem je sistem gde maketu sastavljate bez korišćenja lepka. Dakle, imate muški i ženski deo koji se uklapaju i sastavljate tako maketu. Uputstva su vrlo čitljiva, moram reći. Dosta čitljiva za neko ko počinje s ovim. Neće mu biti problem da ovo raščlani, da zna ko je koji deo, jer su lepo sve obeleženi brojevima i vidi se lepo i slika, tako da neće biti zaista problema raditi s ovim. Dosta je zabavno. Nekome ko nije ovo radio, treba će možda sat i po, dva. Doduše i meni je trebalo nešto više od sat vremena, ali bože moj, kao što rekao, novi početak. Dakle, imamo ono što kažu i loših strana, sad ćemo da krenemo i sa njima. Kao što naš narod voli da kaže, koliko para, toliko muzike. Cena naravno diktira kvalitet. Plastika jeste loša i mora se paziti, ali nije to sad toliko obeshrabrujuće. Možda malo više treba paziti na kokpit, on je dosta krt, ostalo je manje više dobro za rad. Jedino je to što je plastika jeftina. Pošto je ovo click-clack sistem, dakle, nije baš da vam ne treba lepak. Dešava se recimo da muški i ženski deo neće baš da legnu zajedno. Prosto, u pitanju su mikrometri. Zato je tu potrebno da stavite malo univerzalnog lepka. Vrlo malo, jedna kap je sasvim dovoljna, da li na muški, da li na ženski deo, sasvim je svejedno. Uglavnom, pomaže. Jedan savjet, nemojte mnogo stavljati tog lepka, jer on je sklon da taj plastični deo deformiše, a to baš i nije potrebno. Deformiše ga tako da izgleda kao da je bio na nekom šporetu, a to nam nije potrebno. Druga stvar koju sam još hteo da podelim s vama jeste dekali. Već negdje tamo na početku nešto mi se oni baš nisu dopali. Evo ih ovdje za mene. Da kažemo, eto tu sam jedino imao malo više problema nego inače. Da, to su ti samolepljivi dekali. Svaki od ovih dekala koje sam skidao, vidite, sve to lepo izgleda. Ovdje se desilo nešto drugo, ne znam da dobro vidite, ali evo dok sam pokušao da skinem, skinuo si deo papira. Ovaj gornji deo je ostao, ovo je otišao zajedno sa dekalom, tako da nisam mogao lepiti dok nisam stavio malo univerzalnog lepka. Ovdje se čak desila još gora stvar, ali nekako smo izgurali. Malo lepkića i rešen problem. Možda se to vama neće desiti ni to, možda se neće desiti ni sa ovim plastičnim delom gde se treba sastavljati, ali opet nije loše spomenuti i naravno pomoći nekome da reši taj problem. Tako da eto, to su vam otprilike dobre i loše strane ovakvih modela. Ja se nadam da sam sve rekao, ako nisam, pitajte u komentarima, koga zanima naravno, da šta vas još interesuje vezano za izradu ove makete, a ja imam u planu, kao što sam rekao, da snimim i ostale modele koje sam dobio sa AliExpressa i da vam to prikažem
u videu. Zašto? Zato što, šta znate, nekome se možda ovaj avion neće svidjeti. Stvar izbora, stvar ukusa, kako da kažem. Pa eto, čisto da mu pružim neku priliku da izabere. Možda neće da izabere ovaj avion da kupi, možda će kupiti neki drugi. Eto, ja bih eto da svakom ko hoće da se bavi s ovim hobijem, da dam neki izbor. Kaže, radit ću možda Spitfire, možda Hurricane sljedeći, kako budem raspoložen, i od toga ću napraviti jednu malu playlistu koja će se zvati za početnike. Tako da, eto, volio bi eto da nekome pomognem u izboru hobija, ako naravno želi da se bavi s ovim. I eto, to bi bilo to. Nadam se da sam sve pokrio. Opet kažem, ako nisam, pišite tamo u komentare, pitajte šta vas interesuje, a mi se vidimo u sljedećem videu. Veliki pozdrav!